Chief Minister Leko Chanchinthar tu ten FCRA Amendment Bill sang di somthi le paruk chung changa Union Home Minister Aitea Sena joint memorandum an thelut. Commerce and Industry Department bultumin vo inkhan Aizola Millennium Center rooftop National Handloom Day voice of pati naman ni Commerce and Industries Minister Puye Frauding Lian at chuan naman pui. Prime Minister Narendra Modi chuan vo in National Handloom Day chu lok takamang turin mi puite at sa Thailand ramano pang kumsong palimi chuan non thaburia askula silayam het puaka hetil than ma hian pile pute at hat nia soini Aizol changin Runmawi TV clear tu te chabai ule Anggu Ralte kania Chanchinthar lo clear hawangu Nimin ogas ni ruksang di somni le perukhan Chief Minister Pulal do Omahovin Mizoram ko Chanchinthar tu te committee MKHCIO Lallawmzuali Secretary le Council of Churches in Mizoram CCMIO Hmangaiha General Secretary te chuan Union Home Minister Pu Aitea chu Parliament House New Delhi muin Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sang di somni le perukle Foreign Contribution Regulation Amendment Rules sang di somni le peruk chung changa joint memorandum an thelut Joint memorandum hian FCRA Amendment Bill sang ni somthi le perukle anwai dan chang te chu tuna duan ani ang hi chuan pomhar sa an ti thu an thena siam chata en non atul thu an tar langani an rotna thlen zinga pakhat he dan hi tun malam huap retrospective man lo ni se ti chu Union Home Minister hian an ngen ang hian retrospective ati ani lowang ti alo ti amani Hedan omsale siam chadrot thar na te chu ziakin pe kalo tiam boka memorandum an thuthen te chu amal malin achana ziaka pek alo rem ti bok hengba ka hian Airports Authority of India AAI hena lengpui airport thlan thuai tura Chief Minister in angen na chu rang takabo zui ani tur thu Union Home Minister hian alo thil bok Chief Minister chuan Cooperation Department malak na sang te amun nge ya mupui turin soma Union Home Minister chuan hunrem chang masa Mizoram local atum thu asoi bokani Home Minister Puke sabdangan Mizoram remna chu chuan Lallawmzuali turte inhlan chon tur mitin te tan luani ati ramboi ti top tura aman pek theng hin lo tura tu le fatan hena nget takaro chun tura zirtir zel poimo ti asoi World Peace Day sang ni somni le paruk puala rupan sa hun buat sai aman puina he thu hi soya Puke sabdanga chuan remna chu inhlan chon zel tur thil luani ati Mizoram in remna anei nan har sana sang apal tlang te sharenga tu le fa te shil fia tam apoimo ani ati World Peace Day chu hun bi in her ringot ni lovin mani tho chua thil luani thu asoini Home Minister chuan tun lai khovela hisap aya chakin thiam na le hriat na baka manro changkang in min chim nia soin masona chuan min tlan san zelati tun lai thiam na manga swal na kalphung sang lutuk met mit tur chuan swal do na atan thiam na ti pun zel ngai thu asoibok World Peace Day hi one community one humanity one peace ti thupui manga man ani Rural Development and Administration Department Minister Professor Lallawmzuali Saka na Thokchhuak kan ni Thailand le na sa Saka sokharta na kan thove Thailand transfer haulo le shelo ni shep turin thoktu te afui Nimin Khan Directorate of Local Administration half-yearly review meeting nei ni RD&AD Minister Professor Lallawmzuali chuan khwalian ni in man puya Minister chuan thu soin local administration na thoktu te chu an poimo na thethar turin cha grassroots level maso na thlen thei tu an ni shia malak na reng chuan in todel na ngai poimo tel zel thei se chumi chu kan ram mathlir Viksit Bharat sang ni somli le pasari apuitlin theina na tha kan thove theina kong poimo takani thu soya 15 Finance Commissioner thei to pan chhuwa na ra mutur aumzel chu thati sokhar na Thokchhuak kan ni thainan le na sa soka sokhar ta na kan thove thainan transfer haulo le shelo ni chho turin thoktu te fuya directorate point malak na huang zo zel tul thu asoibok Local Administration Director Dr. Tlau point thu soin half-yearly review meeting board say ni chulom amati thu soya Minister tele Secretariat lama ho tu te omlaya an har satna tele an malak na te phau chuan hunrem chang takani ti in Directorate chunga thok te ngei po kanin chiat chian ton na engna nge kan thok kanin chiat fia ton na hunani thu soya thok tu zong te ma ni hlo phu anga thei top chua na thok chhop turin fuini half-yearly review meeting hian district shanga DLAO tele Autonomous District Council Pathuma Local Administration thoktu te biak hlat na mangin antela
district tin te malak na tarlan ni in 15 finance commission sum an man dan te an har sanatele an mamote ngai thak na hun man ani bok ramdin pui mual thuam no thi thua police in poi khoi tu emo poi khoi tu rin hel emo man an la nei lova ngor takin an chui zui sel ramdin pui thina chungchang chui turadin special investigation team SIT leader SDPO lunglei puarl than kim hovin SI Zadila Ramruatale SI David Roding Puya chu mual thuam no ta in khwar ngalin nu chui na ngor takin an thoka he thu bot sei lai thleng hian he thina ka in thoya man an la nei lo thu bel chian do lo le nu chui ti khotlai thei thil te thedar lo turin police ho tu ta chuan mi puite ngenin poi khoi tu man chho ani ngei theina tura atul na apianga police tho pui turin an so mani puan to angin tun thlani thum zandariat vela changa achin chiat lova kumsom pangami ram din pui hi tun thlani nga chomada somvel khan mual thuam nota government middle school nung lama thia muni a mi kutuar thi ni nge angai ni a nimin khan lunglei civil hospital a aruang endik ni in nizan khan voiliam ane Assam Police in Mizo Mechikum Tinglo Patni Pong Swal Ron Tua Pu Mi Pathum Amjad Hussain Laskar Kumsomni Rashnagar Saddam Hussain Laskar Kumsomni Le Pathum Baga Bazar Le Rinkudas Kumsomni Le Panga Khaspur Te Anman Dolay Changa Runmawi Thudon na ina soidanin oga si thum sang ni somni le paruk zingdar ni le chan vevel khan heng mi pathum te hian mizo mei chia kumsom pangami le kumsom paruk mi anpong swal ron ni in dolay police station in thu adonga police chuan mal ngalin pong swal tua pu te chu an manta ani Kachar District Additional SP Crime Rajat Pal chuan pong swal tok mei chia pahni te hian mi pa pathum ten motora phurin pong swal tuma an be nuwa thei to pin changma se anin veng zo talo ni in an soyati a kumtling lo an nia wangin an chungchang chu juvenile justice dan a kalpuyani thua soi Rajat Pal chuan he thil thleng kai thoyaman mi pathum te chu kota shwai ani to ti soin mei che pahni te medical exam po ti ani to thua soya an chung ta zon chua konga pui turin scholarship SP polarin puya varte an ngen thule an chung te po biak po ani to thu soin waring te police in an chung te kalvel na po an boy pui thu a soibok Assam Police chuan mei che pahni le mi pa pathum te in tondan le engtia in phurnge an ni te chui zui me kani thu an soibok ani MNF Party chuan Central Sokarin Foreign Contribution Regulation Amendment Bill sangni somni le paruk dodal konga Council of Churches in Mizoram CCM halak na an thlop thule tun thlani som pakhata he bill dulo na kongzo CCM in an hoi khotura po MNF Party mi te telvek turin an initiative thuan soi FCRA chungchanga political party tin te po thuk hatwa a ahu hova dulo na lantira dodal tlan an du thu po MNF chuan soin all party meeting a po rotna an thlen to thu an soya he bil kalmek hi atlang lo na tura dodal zel chu an din na alani reng thuan soi he dan siam thattum na hi India rama sakhote nau zok le tlomai polten ramdanga changa chom dol na le puina andon chin ti khailak tumna ni thuan soya heng puina local thin changa rongbol na ti borban tumna ani bokawangin MNF chuan apom theilova adodal tlatani antibok he bill hi Central Sokar chiata dodala parliament thenga Mizoram MP te manga Mizoram mi puite dudan lantir ngam turin MNF chuan Mizoram Sarkar an phut thu an soibok Nikum October ni som panga a District Transport Office khozol honani nuwa lir thei za somret le pani register to ni in thalhui July tha khan lir thei somthum le pakhat zialu ani to khozol changa thudon danin khozol DTO office honani nuwa lir thei za somret le pani zialu ni to a lir thei zialu zinga hian kan hi nei chi tambera light motor vehicle LMV in adota lir thai register zong hi LMV somnga le pasari le two wheeler za somni le panga ane khozol DTO office hian July tha khan driving license somruk le pani pechuakin heti hian avain zali somthum le pathum an pechuak to a license an pek chua hian deal thar renewal le siam chatte atel vekane tun haya Mizoram hun changa arwa sur chuan district chen khata chiana te naw thlena ti le hliamero an omlo State Disaster Management and Rehabilitation how to soidanin tun hai ro sura wangin aizol champhai longtlai le na thiala te leimin omin aizol achuan bung ko na chena in pakhat chu kong chaka leimin awangin anin
L.Chhakchhuak Chanchinthar lungrem chimin scooty pathum adel bok champhai district al chuan champhai le aizol inkalpo na kong chung te daya lei amina dil kona po leimin omin tundin hmuna lir thei kaltlang thei ma se leimin bel thei a oma wangin thunei tu ten film khur turin mi puite an cha ani longtlaya chuan thingfa le thingka inkara leimin omin kong apinga nathial district a ero tar phawa leimin omin hei hian kong adang pingbok se chip le thenzol inkar kong pui kolni filling station sailiam kon thanga leimin chu ruatui atlak renga wangle lei ale chet renga wangin 10 vek thei ani ri lova thunei tu ten anvil renga ne hetilai hian lunglei le chongte inkar kong pa ka chuam pui le van ne inkar chu leimin awangin kalthlang thei alani lova tundin hmuna troi pui south bualte don le thingfal ero kong atlang ani Commerce and Industries Department bultumin for Inkan Aizola Millennium Center rooftop National Handloom Day voice on pani na manania Commerce and Industries Minister Pue Froding Lian at Suan Man Pui Minister Chuan Kalkom te ma thu soin mizo puan le thom no te chu khovel ramdang te thuam no tluk anni thu soin mizo puan le thuam no te chu hun lo lakal zel tura mizo te min shia te rengna tura ni thu soya zawzo ka mizo thuam no mitinin an nei theinan aman tole tlom te siam war turin acha ani Minister chuan Handloom mangin Mizoram economy siam chat thaiani thu soin sokar na thok te mai ba ka mizo mi puite chu mizo thuam no siam chhuate tilar le war ko nga tan la turin aso mani National Handloom Day pol hian stall somruk anin phova Mizoram hun sang sanga changin puan ta tu ten puan le mizo puan manga thuam no siam chhuate an pho chuak ani Sokar le puiruam han nei National Action Plan for Toys chu Mizoram akalpui animek Women and Child Development Joint Director Pisailo Pari chuan kumsang ni somni le patni me ni somni le parukhan sokar le puiruam han na in guidelines pumal tak noya National Action Plan for Toys kalpui chanan yati a he guidelines noya hian ek Bharat Shrestha Bharat kalpui ni in state tinte Angganwadi Center no pangte mantur model toys siam turati anni angin malak na sang sang kalpui ni thu soya mizo infiam na sang sang te ko sang sang atanga la khomin semdar le thinani thua soi pisailo pari chuan National Action Plan for Toys noya hian indigenous toys mizo infiam na nam infiam na big all sam taka siam dan inzirti na workshop de bot sei ni in Angganwadi worker te na training pek le anni thin thu a soya mizo infiam na mai ba ka infiam chunga no pangten thil anzir thaina tur an ko hoi ti zau tu an thiam na an rem hriat na le khuthem thiam na nei thei tura infiam chunga zirna te kalpui thin ani thua soi he ba ka hian ministry atanga sum an mu atangin Angganwadi Center changchanga mizo infiam na Mizoram Self Help Group te siam chu sem chhuwa thin ani thua soi bok Mizoram Sokar Hnuai Agriculture Department malak na a kuna thok tu ten ni hoi chi sunflower an chin theina tura malak na kalzela Nathial district a khosom pania sem chho ani to kan correspondent PCL Hmangaiha hne na changa thudon danin Nathial district agriculture office malak na in district chunga khosang sanga ni hoi chi sem chuan hun manani a tuna hian khosom pania kuna thok tu ten na sem chho ani to ani malak na hi kalpui chun zom zel tura ruwa man ani LPG le POL report ilo thlir chun zomang u nimin zingdar kwale tukindar ko inkara LPG cylinder sangruk zaruk somkwale panga in vareng te supply chain gate paltanga vareng te supply chain gate changa thudon danin POL kiloliter sa sari somthum Mizoram chunga phurulu ani bok Mizoram pod lamchanchin ilo thlir chun zomang u Prime Minister Narendra Modi chuan vo in National Handloom Day chu hlok takamang turin mi puite acha video message manga thu soya Prime Minister Modi chuan mani thanem ngai na le kutkoi manga nam in thuam na ta chuak tu tele asiam tu te chu an hlu hle ni ati a mi pui te chu handloom thil siam leicheu tura somin an thil le te chu video siama khovel mundang te mu tura the lar turina cha a hei hian ram chunga nam sang sang kuthem thiam na le an thil siam moi zia te a pho chuak don ni ati Maharashtra State Puma Allopathy Doctor te chuan State Puma nor an huai hot chu an ti top ta a Mumbai High Court in resident doctor te chu an nor huai hot chu nu kira medical service tran le turin a hria tir
Henor Huai Hoti Maharashtra Sokarin CCMP Atling BHMS Practitioner Te Maharashtra Medical Council Registration Peg Rotna Dulo na lantir nan Ankal Puyene Resident Doctor Te Indian Medical Association IMA Allopathic Medical Organization Egamasat Chuan Hemalak na hian tunlai damdoi kalphung dang in clear na atithet heya damlo himna atithet hei ni inan soi Maharashtra Medical Council MMC CCMP Atling BHMS Practitioner Te registration siam tumachung changa boina chuak meka court a inrol nuwa thutluk na siamani Mumbai Municipal Corporation Maharashtra Association of Resident Doctors BMC Mert chuaninga ni khan Mumbai High Court in Thupek ati chua chu zana lantir nan routine medical services ti top chu ati top ti an puanga ma se association chuan Maharashtra Sokarut na andau dal na chu aladang lam lo ti soin dan ang le democracy kong dang manga nor an huai ho chun som zel tur thuan soi High Court chuan nor huai ho tawang healthcare service ti buai chu suomoto cognizance la in Mert chu medical service ti top chung changa nor huai hot mek chu nuk kir turin a thria tira ko chuan Maharashtra Sokar le resident doctor IO te chu boina chin feldan tur dik tak siam turin in biak na nei turin a thria tir bok ko tin thupek azia chipchiar chu nga alani a High Court thupek angin state Sokar ne na in biak na a atel don ti a soine Assam tuilian chomdol na minga sum khontu niarin hel social media account somnga velaka inbum na aum nia soichung changa Assam Police Criminal Investigation Department CID chuan chuichian na kalpui mek thudon na ina tarlan danin police chuan he account te hi tuilian chomdol na atana ruam hanani thu soin UPI ID le QR code te mangin tholom dilin chu ta changa sumlu te chu anin semnia soinia phangin cyber cellin anzon mek thu annem het Tunai tu te chuan account share chua to te ne na inzom sum le pai lama insum don ton na zongzong chu access fekani tur thuan soiboka tuilian tuar te minga mi pui tholom mangdik lo nia mu te chu dan anga action lak ani tur thu an vo khan bok police chuan mi pui te chu thil pek an pek ma in mimal emo polemo an dikle diklo fin fi ama saturin vo khana online account fin fi alwa poisa thon chu alo tur le sum Thokhom na campaign rin hel oma piang chu chui lo turin an vo khan bok Assam Police chuan digital media platform le content siam tu telam hoya inkai shwaina ati chuak boka tuilian tuarno pangte ni na puang zar lo turemo cybercrime man sualna laka an him theina tur thalak le video fi alo post lo turin ashia tirani Thailand rama no pangkum sompalimi chuan nonthaburia askula silai met puaka heithil than ma hian pi le pu te athat nia soini heithil thanga hian city tu panga chuang chachin buat sei lai thleng hian an thi ni in kan thulak na chuan atar langa anuwa hetle rol hi ama in kap thum zui bok skula silai amet po ma hian tle rol hian Bangkok khopui pon lama a chena ina api le pu te athatane chanchin buat sei lai thleng hian skula hian zirlai le city tu telin mi paruk an thia heithil hi Nonthaburi province Deb Sarin Nonthaburi School Thengani a Thailand Health Ministry chuan city tu te chu school a hian tha ani thu anem hetani police soidanin tle rol hian pi lepu hi apu silai mangin akap masa a hemenu hian school a kalin zirlai le city tu te chu akap ta ane zirlai som panga chuang hliamin anzinga pahnih chu andin mun achalo hlenia soini a Deputy Interior Minister Pola P Suwanchui chuan tual chung broadcaster Thai PBS shildanin hliam tuar te chu silai ka awanga hliam annilo ti soin poikhoi na thlen tu tlan chiat san antum na lama hliam an tuarani ati silai met puak tu hi pol ko zirlai ni thu BBC chuan atar langa BBC report in Thailand dan hian visual hian ama le ama ain ka pa damdo in pan puyani lain kong athia athil ti chan hi shiat alani lova thunei tu ten an chui me kane khati zong khatun chuma Chanchinthar kan clear ho thei te chu ani